Sele kulanga lesithathu kunganamuntu lapha namasango avaliwe. Ukuvala kwesithabathaba seentolo esikuthinde kumbi khulu abantu abaningi emphakathini lo kufaka hlangana abosomateksi kuye nabantu abathengisa endleleni. Mina ngitsabuka lapha kwi-taxi libombo association. Sina singibo driver se affecteke kakhulu ukuthi kuvalwe le plaza. Ifna kuvalwe iintolo so akusakhona ukusebenza yabona. Yezi kona le strike lesikhona si right kona mara bayi kusivalela iintolo. Kuthiwa isiqhema selutjha lingasebenziko lendawo le lithikazi seenthabathabeni zeentolo ezingombana batsho lifuna imisebenzi. Batsho kuqatshwe abantu abahlala ngaphandle kweNkomazi kwaliswa umphakathi wakhona. Nakuqashwa sibaphathi baleNkomazi sibonakale sonke sisebenza ngoma indlala ingenile and tholakala kusebenza abantu basekudzeni mara thina baleNkomazi singasebenzi. Abosomabhizinisi bathonyike kakhulu ngokuvalwa kwesithabathaba seentolo ese. Umnotho ubuyele esimeni sawo kusimo lesimatima seCovid. Nyalo njengoba kuvalwe la konke kuwile futhi kuphasa kwente kulutha sikhona ukuthenga. Imagine akufuna ukuthenga shukela kufuna ugibele umthenga kuphe eNkomatipoti noma eMalalane. So besicela ukuthi kube nekuvana emkhathini walabantwana labafuna kuqashwa nalama business owners. Nasize emoyeni bekusabanjwe umhlangano wokuthola isisombululo kilomraro abaqalene nawo.